tsere ra yan'we hi ta bula na tatana kumbe advocate Masenyane Andrew Chauke hi ta bula na vona andaka mahungu emisava ya awara yan'we hi ta twa ku va ri yini vona va hi byela timhaka ta ku matitwele ya vo hi wahi loko swi ta ka timhaka ta leswi swi nga endleka endzhaku ka loko va lumbetiwile ivi va hetelela va ya basisiwa hi commission liya a yi rhangeriwa hi Judge Kapempe hi ndlela yeleyo. Se timhaka leti nga ta hi ti languteli ka nhlekani lowu loko hi kha hi langutaka nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela a ku rhamba na wena leswaku u hoxa xandla u tisa tlhelo ra wena ra mhaka hi ku kandziyisa kumbe ku hi bela riqingho ka 0860 002 kumbe kandziyisa rito ka 065 744 hi ndlela yeleyo. Kusuka kwalano hi ta va hi kha hi kota ku tiva ku hi fambisa ku yini eka timhaka leti a hi sunguleni hi mutivi wa nawu hi vo hi lava ku va hi bula na vona hi ta twa ku mutivi wa nawu va ri yini loko xiyimo xi ti tani ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka timhaka leti ti va ku ti ka ti khumba ntshamo lowu ri kona le a Western Cape. Va ta hi tsundzuxa ku kahlekahle president a va lava yini naswona i va mani lava va kanetana naswona loko se xiboho lexi xi humini xi ri yini xi vula yini hi ndlela yoleyo. Nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ku anakeni masiku na minkarhi ha vula hi ku xikongomelo a hi ndhuma ho lava ku twa kuwe u angula u ku yini hi ndlela yoleyo. Loko na yimela ku twa loko mutivi wa nawu va fikile laha swin'wana swa leswi ni nga ku byelaka swona i timhaka ta un'wana ni rhumele hungu la a kombisa timhaka ta ku ku na vatswari lava a va kha va kombisa ku vilela ehenhleni ka nhloko ya xikolo xa Anyani Thong. A ni tivi ku swi na ntiyiso ku fika kwihi swo sweleswo a ni tsundzuki ka malembe ya mina lama ni nga hanya ni kha ni tirha la xikolweni lexiya ku nga tshama ku va na vatswari vo kombisa ku vilela a ni tivi ku endleke yini hi fike njhani ka xiyimo xo xolexo. N'wa mi tiva ku timhaka toleto kumbexana mi nga hi pfuna ku antswa hi kota ku twisisa timhaka leti hi twa ku kahlekahle a ku endleka yini kambe hi nga se twa swoleswo yimani hi twa ku mutivi wa nawu va kona advocate Ntsako Terence Palo. Mutivi wa nawu nhleka Nhlekani botpati xo tina lava yingisera ha khensa swinene. Minkarhi ya ku tala loko ku nyikiwa swiboho a khoto advocate ku tala ku va swi hlayiwa ivi loko hi heta ku hlaya ku ri kona va hi byela ku swi nga leswi khoto yi fikelele leswi ivi swi va swi pfune hina vololo ha ku hlaya se sweswiwana va ndlangi swona vo no fika va ku xiboho xi ri se na vololo wa ku hlaya a hi tivi nchumu sweswi. A hi sunguleni laha mutivi wa nawu ku mhaka leyi yi humelela a Western Cape kumbe a khoto ya le henhla ya Western Cape namuntlha yi sukela kwihi? mhaka leyi sukela ka timhaka tetiya ti nga ku veni mahungwini ta impeachment ya president Nkulukumba Cyril Ramaphosa ku ri hani timhaka leti a ta phalaphala i fane a ya endla leswiya kumbe a fambisa project leyi ya ku impeachiwa. So swi nga leswi mi ta tsundzuka na swi sukela ku ri nkarhi lowa ti-party letiya ti katsaka na EFF ti nga Project Constitutional Court ti ku va nkarhi lowa ku votiwile a palamende va ku ri president a nga impeachiwa swi fanele swi langutisiwa. Constitutional Court yi teka xiboho xa ku ri matirhelo ya palamende a tshamisekanga president u fanele a fambisa ti-process letiya leswi nga leswiwani a ku fanele ku simekiwa huvo yaliya yi nga kona palamende ku yini ku ta impeachiwa. Since xiboho xi le ka Constitutional Court president va yime hi milenge ku ri va xi lwisa ku ri nga vi na dis-impeachment. Se va tise xikombelo leyi a Western Cape mi ta tsundzuka swi ya Western Cape ma ku palamende yi le Western Cape lava loko va kha va busy process liya swi endleriwa kwale Western Cape. The president va yise xikombelo xa ka High Court ya Western Cape ku ri impeachment process a yimi nyana hi mhaka ku ri xiboho lexiya xa ku ri report liya yi nge va fanele va impeachiwa hi yona yi fanele yi langutisisiwa a yi tshamisekangi lava vanharhu tijaji letiya ti nga ta na ku ri ku na leswi vuriwaka prima facie kumbe leswi ku nga na vumbhoni byo karhi ku ri
president aba fambi process ya impeachment a swi tshamisekanga sweswiwani president va endla yini va rulisa xiboho xexo ku nga vi na this impeachment process until xiripoto liya yi nga va kona ku ri ku na leswi vuriwaka prima facie leswi letaka ku ri ku va ta impeachiwa ku fanele ku lavisisiwa a swi tshamisekanga va fanele va endla leswi swi vula ku review se va le ku revieweni that report loko va ku va review report liyani va ku yini impeachment process a yi yiminyana until review yi fika emakumu se xiboho xa khoto xi yima na vona hi sweswo kumbe xi vula swin'wana xiboho xa khoto xi kombisa sweswo ku ri ina a va pfumeleriwi ku ri va tlhontlha ripoto liya yi lava ku va impeachisa a khoto so xi pfumelana na vona ni ta tsona a ku ri leswiya swi vula ku ri a ku ri full court voted i tijaji tinharhu leti hlelaku xiboho se ku ve na tijaji tinharhu ivi timbirhi ti fika te ku ri yes a hi pfumeleni president ra ya mahlweni va reviewa poto liyani mara hambiloko va yi review a swi ngotlisiwi leswi va nge ti within a limited period loko va pfuxa ku yini a yi hati yi reviewa ku ri swi ta tiveka ku ri impeachment ya mahlweni kumbe not se tijaji timbirhi ti pfumelanini lowun'wana a rhumani mina n'wina mara se hi leswi hi vulaku mina n'wezi hi vulavula hi timhaka ta ti-majority judgment the majority judgment court yi ri yima na president a va nyikiwe nkarhi wa va tlhontlha ripoto liya ya ku va fanele va impeachiwa se sweswo swi nga fika kona ku ri palamende yi ta pfa yimenyana hi nga se nghena kwala ka xiboho xexo mutivi wa nawu ni a hi tlheleni nyana katsongo ka timhaka ta majority kasi nawu wu tirhisa ku yini nawu loko ku nga ka mi dyondzela nawu timhaka leti ta nawu mutivi wa nawu a ku vi ku ri na memorandum kasi ko ya hi ku mani i swi vonisa ku yini hi ku ni vuli ku hi fika njhani la ku va ku na ku hambana ka swiboho leswi ku hambana swiboho leswiwani botheke swi tisa hi leswi vuriwaka logic na reason loko nawu wu tsariwa botheke fane wu hlamuseriwa ku hlaya ntirho hi xilungu xi byaka kahle ku wa wu interpreta nawu lowu se loko wu interpreta n'wina mi nga wu interpreta ku hambana na mina mara wu ri nawu wun'we lasi ni mi kombise hi xikombiso xa ku yiva swa endleka leswi mina ni swi vonaku swi ri theft ka n'wina kumbe ku yiva n'wina mi nga swi vonisi swona ku fana na xikombiso lexi a nga mi kombisa xona xa mike se mina ni nga phuxa mhaka ya ku yini ya ku ivi munhu loyi a hi na mhaka ku ri a lo huma a kha a hlekelela na ntindani why a humini i yivini ivi n'wana ku hi manyana ku yiva lokuwani ku na swipimelo a wo tendetende eku munhu i yivini i nga swi hlelangi ku ri a titwa na a tiyingiserini na so hinkwayo mahleketelelo langutele ya sweswiya swi i ku xopaxopa botheke leswi endlaka ku ri nawu wa hina emakumu wu hela wu vupfa hi ta fika la botheke la mbula kona ku ri nawu wu ta va rhula wu va straight mara ku hi ta fika rini a wu tivi mara hi leswi nga mi byama kombisa ku se nawu a yi rhula botheke that's why wu fanele ndzani wu hleriwa wu langutisiwa hi vuenti ku ri himpela leswi wu nga tsariwa lahaya swi vula swona leswi hinkwenu na mavonelo yo fana ka xixin'we na vati mi ta swi tiva ku na vanhu loko hi kha hanya la mihlapeni hi hambane kule mihleketo ka xixin'we yi xi ri xin'we njhe ni kombela mi khoma kwalano mutivi wa nawu hi ta kota ku hi vuya hi yisa mahlweni endzhaku loko hi hundze hi laha hi ku ni lava ku hi ta twa ku leswi ve ngeri ku nga tirhisiwa na rito in public swi vula ku va nga pfa va endla swin'wana swi ka swi nga voniwi hi vanhu kumbe njhani ke kambe sweswo loko se hi ta va hi hundze hi laha mutivi wa nawu loko sweswo mi yingisela umnghena lona ni fm akoma ndlela khensa swinene loko a hi lombe ndleve kwala nga yingisela u ri koho hina mutivi wa nawu advocate Terence Baloyi le ku buli na vona hi languta xiboho lexi nga tekiwa eka khoto ya le henhla ya Western Cape a hi sunguleni kwalano loko va ku not in public swi vula ku yini botheke ni ta tsundzuka ku ri leswiwani swa karhatanyana nkarhi wun'wani mhaka ku ri ku na mhaka ngopfu I think ku na timhaka ngopfu ta media yi fika yi karhata yi influencer leswi swi vulaka public opinion yi hela yi tisa ku
ku va na ku hambana ko tala hi miehleketo kumbe ku hela ku va na ku jajiwa munhu hi ndlela yo ka a nga fanelangi a jajiwa hi yona se ku na ku tirhwa in camera swilo swi tirhwa kahle mi ta tsundzuka ka Madanga commission ko tala va ri la ku swi endla swilo swo karhi witness in camera swi ndzi ku ri ku nga vi na ku lahleka ka vumbhoni lebyi byi nga fanele ku lahleka kumbe ku leswi vuriwa ku na sensitive information yi nga tikumi yi fike aka vanhu va wrong laha yi nga fanele ku fika se ko tala swa langutisiwa swilo sweswo ku ri hi tirhisa ku yini vupheta hayi ku ri hi tikuma hi kha hi luza xinduti swi nga fanelangi I think swi ya ngopfu na timhaka matsundzuka loko case yi ri court va ku sub judice na sweswo swi va swi kha swi kombisa ku yini i nga tikumi i vulavula i nga tikuma i hindzelete kumbe i hindze na lava fanele va teka xiboho kumbe i tikuma i kha i va influence hi ndlela yo karhi se swi pfuna ka sweswo no protecta information hi ndlela yaleyo so loko hi ka hi languta ka xiyimo xo fana na lexiwani loko ka ha endliwa minjhekanjhekisano leyi ku nga se fika ka xiboho a swi twala ongeti president va nge humi ka xiyimo lexiwani va nge a ku na ku nga yimisiwa matirhele ya court ya parliament ngopfungopfu loko kha ku langutiwa timhaka letiya ta ku tirhisiwa rito rin'wana mi ri ku yini separation of powers kahle ho ka hi nga yi twisisi ku separation of powers yi tirhisa ku yini kumbe swo vula ku hi le kusuhi ngopfu na ku lawula loku ku nga kona but ndileka lowu nga kona eka timhaka ta ti-separation of powers wu karhata ngopfu especially loko swi ta ka judiciary na executive hi mhaka ku ri ko tala executive yi dependa ngopfu ka ku ri milawu leyi va yi endlaka le palamende yi dependa ka court ku yi hlamusela kumbe ku yi interpret so a swi olovi hi ndlela yaleyo mara xikulu i timhaka ta ku ri I think loko hi vulavula mina n'we last time ni kombisini ku ri ti-chances ta nkulukumba president ti humela ti le henhla ngopfu hi mhaka ku i swilo leswi nga ta fika emakumu a hi swilo leswi hi nga ta ku swi ta sungula switandla leswi swa nkulukumba Zuma swi nge koteki va swi endlisa sweswo hi mhaka ku swi ta hatlisisiwa kumbe swa koteka swi hatlisisiwa mara lexi nga kona i ku ri va na mfanelo na lunghelo va ku tlhontle xiboho lexiya se loko i nga va pfumeleli ku va tlhela xiboho ku ri ku i constitutional right ya vona i va i kha i va onhela so sweswo loko i ta na argument ya ku ri a tikuma hi nghenelela ka ti-separation of powers that's why court ku tsakisa protect ku va na matlhelo yombirhi yo hambana mara i rin'we leri fanele ku humelela so yes a swi tikomba ingaku ri ku na loyi a hlamuselaka hi ndlela yaleyo mara ko va vonelo ra yena as a lawyer as munhu loyi a yimelaka tlhelo ro karhi mara tijaji letiya loko ti heta swi langutisa xikulu lawa protect leswi hi swi vula ku ri do you suffer any prejudice na loko president va tlonta xiboho lexiwani wena i khumbeka ngopfu yini kumbe i mani ka n'we vambirhi a khumbeka ngopfu i president kumbe i palamende na se va nkarhi wo leswiwani i timhaka to kumbe swa kahle ku ri a va nyikiwe mbhovo lowani i nkulukumba Ramaphosa va wu tirhisa hi mhaka wu kona wu pfulekile na national court yi kombisini ku famba review so munhu a nga ta ku hi nghena eka separation of powers mara la i nawu wu vula sweswo constitutional court yi vurini ku famba review loko i lava ku stopa impeachment kasi leswi swa ku khoto ya le henhla yi teke xiboho swi nga leswi khoto ya le hansi yi nge xi cinci swi tirha loko swi swi tirha loko xiboho votet yi tekiwini ku ri ma swi vona for example loko constitutional court a yi lo wena Ramaphosa famba va endliwa impeachment hambi wo reviewa i nga ze ti karhata i nge lunghi hi mhaka leswi na leswi na leswi a yi ta va swi kotekile so a ni mina minkarhi leyi yin'wana mi te ti-loophole i nkarhi lowu mi languta ku va constitutional court yi te review this judgment i mbhovo lo kumbe i loophole lokulumba Ramaphosa a nga pfuleriwa wona and mina a ni la ku swi vita i loophole but i mhaka constitutional court yi swi vonini ku wena n'walumba Ramaphosa hi langutana na leswi a hi nge ku advice kumbe ku tsundzuxa ku endla na yini mara timfanelo ta wena ku ya hi nawu ta ku pfumela i tlhontlha ripoto liya i wo nkarhi wu ri woxe lowu nga koka wena ku yini ku impeachment yi nga fambi swa koteka boycott ku ri mbhovo luwa kumbe leswi nga mi swi vulaka lopolo va swi tirhisani swi suka swi tsaka
se la mata ko swi herile. So loko constitutional court a yi lo teka xiboho mayelana na review yi ku nga reviewiwi a ku nga na court ya le hansi kumbe yin'wana a yi ta swi pfula sweswo. So xiboho xa ku review about that a yi pfalanga constitutional court kumbe constitutional court a yi tanga na xiboho xa ku pfalela Ramaphosa ku va nga ha tshukunyuki. Yi komba ku tshukunyuka so loko ri tshukunyuka. So a swi ngheni sweswaku i xiboho xa le wela hansi nge xi pfuli ku hava xiboho xa le henhla lexi nge te hi nga review. So koto ya le Western Cape yi na mfanelo na ti-right na responsibility hinkwayo ku yi fambisa hi ndlela leyi nga fambisa hi yona a yi challengeangi constitutional court kumbe loyi a nga ta ku challenge constitutional court a reti i ta pfumala swo seketela hi swona hi mhaka swiboho leswimbirhi a swi hlangana. Xiboho xa constitutional court xi final ku yi vurini ku ri President Ramaphosa a impeachiwe sweswo swi ta endliwa ku ta va ku rini loko swi tirhile. Se loko ku langutiwa ka timhaka teto ti vulavuriwaka hinkwato ni le ku languteni sweswiwani ka xiyimo lexi va nga ka xoho president ku na leswi mi nge i interdict ku na leswi mi nge i interim interdict swi hambana kwe mayelana na ku tlhuntlhiwa hi ku na leswi mi pfaku mi nge no ha aphila xiboho lexiwani xa aphileka lexi hi nga ka xona kumbe xa aphileki. Lexi ka xona but a xi aphileki mhaka ku ri i xa nkarhinyana. So ku hambana ko kani loko ni teka xivutiso xa n'wina tlhela na xona loko va ku swilo swa nkarhinyana but leswo na loko aphila endla yini hi mhaka na loko se heta aphila ya wena nkarhinyana lowu ta va wu hindini. Se a swa ndzi yimela nkarhinyana lowu nga pimiwa ivi i ta kota ku lwisa xiboho lexiwani hi mhaka swa fana loko i aphila hala hi kha hi famba i leta swilo. Se a swa ndzi yimanyana. So the-interim interdict or the-interim order ko tala ku ya hi xinawu xa yena a swi pfumeleriwi i ti-appeal. So far ko va na leya rule 43 na yi nga vulavuli yona ya pfumeleriwa yona. I think yi se vulavula hi mina na n'wina siku rin'wana leya ti-maintenance a yi ri interim mara yi ve appeal yona i-exception so far leyi nga yona yi ri yoxe mara ni nge vuli ku guarantee wa yena yi ri yoxe ntsena i kota ku seketela timhaka ta wena loko yi ri interim i nga yisa mahlweni yi aphila mara swa tikanyana a swi fana loko xilo xi ri final hi mhaka leswi ni swi nge fanele ku hlamula ku ri i interim i nkarhinyana. President la swi va kombiseni ku ri ni kume date ya September. Se loko wa aphila namuntlha i nga tlhela tikuma i kha i sungula ti-appeal ta wena na ti-leave appeal ta tikuma i sungule hi October. Se yi ta va swi ndlweli hi nga ta ku academic mute swi hindzeriwile hi ndlela yaleyo. So hi leswi langutisiwaka ku ri interim i orders kahle a fanele ku aphiriwa ku hi nature ya tona a hi aphili ntsena ti-final interdict or ti-final orders. Ni lava ku teka muhleri wa tipolitiki Mtivuwanawu kambe ni nga se teka yena ni salele hi xivutiso xin'we lexi ni kombela ku mi ni khomela tani ni teka nhlokomhaka ta mahungu ivi mi ta vuya mi ni hlamula xona kambe ni ta suka ni mi vutisile ku loko hi kha hi vulavula hi timhaka leti ta interim leyi yi tisiwa hi mhaka ku na September kumbe interim a yi nga ta va kona loko ku September yi nga ri kona ke hi ta hetisela hi swona loko hi vuya ka tinhlokomhaka ta mahungu leti landzelaka hi ndlela leyi. Sweswo mi ngisero Munghana Lonene FM nongonoko ya Afrika wa vulavula laha le ka Munghana Lonene FM ku haxela wona Twix suka Masingita Mall ni la ku ya ka mutivi wa tipolitiki kambe ni nga se ya ka yena ka muhleli a hi tlheleleni hi hetisa na Mtivuwanawu la Mtivuwanawu a hi hetiseleni interim leyiwani yi tisiwe hi yini. Interim ni xani fambela xithangani ni pfumela hi xilungu i option leyi i nga na yona boyiphethe loko i ya court wa tshama hansi i hlela timhaka ta wena ku ri i lava interim order or final order. Se ka timhaka letiwani ta kulukumba Ramaphosa yi va interim a hi mhaka ya September boyiphethe mina tsona va September yi pfune nkulukumba Ramaphosa va kombisa ku ri nkarhinyana lowu lavaka a wa ha ri kule musi already a hi ri na pre-trial conference jaji kombisa i ta ni nyika September. So wa mfane mi so a yi pfuna yini nkulukumba Ramaphosa va kota ku hatla va wu kuma leswi va swi lavaka hambiloko ri a va nga kumangi September kumbe a va nga ndlangi swa ku va na September a yi ta vuriwa interim hi mhaka i ya nkarhinyana ku ri parliament yi yimanyana for nkarhinyana loko na ha lwisana na yini na report ya ku yini ti fanele ni impeachiwe a va nga ta vula ku ri loko se va ta ku va lava final a va ta ku yini
ani lava report lewa at all and lava final order ya ku nga pfuki ku ve na impeachment mara na ku va fa kwalano ta va tikela so ite mhaka ta ku ri loko i teka approach ya akhoda va i lava swa sweswi kumbe i lava swa ku swi va swa nkarhinyana na so i xiboho lexi va fanele ku xi teka mara ka liya report lewa a swo boha ku yi va interim mhaka yi depende ka ku yini ka ku report liya ya reviewa kumbe hayi na so yi bohe ku va yi va interim hi ndlela yaleyo swi fambisa sweswo I nge heti mi ti vona hi ku loko mi vula swin'wana swi pfula swin'wana le ku languteni la ka ku loko ku ve swa tiveka ku ku na xiyenge lexi xi nge hi fike njhani ka ku lava va fanele ku va a va tirhisa wihi nawu ke lava va komiti kumbe va palamende loko ku ve laya ka xiboho xa le khoto ya vumbiwa yi te president mi nga swi kota ku mi ya reviewa kambe loko n'wina va palamende mi fanele mi tlherisela ndzhaku xiboho lexiya xa tivhoti se ku va na komiti i ncini xi ndlaku xi nga twisisekiku laha hi ku a hi fanele hi nga fikanga la khoto loko ku ve swa twisiseka ku okay president ve ri va reviewa swi kahle a hi yimeni loko va heta hina hi ta sungula tiprocess ta hina ku ya hi laha constitutional court yi nga vulaka okay ni kombela mi hlamula hi ndlela olova hi ndlela leyiwani but ma swi tiva loko minority judgment a yi lo pfumeleriwa kumbe ti-judge hinkwato a ti lo president a hi va pfumeleli a ku ta ku humeleleni a hi swi tekeni president a va nga humelelanga namuntlha lava vona va ku hi ya mahlweni so lava ya mi ta tsundzuka va parliament constitutional court humele xiboho xa ku yini mambani mi yanani mahlweni so ku ya hi xinawu a va fanele ku yima ku nga ri na order leyi nge va yima loko va lo yima a va ta va troubleni na constitutional court ku ri va tlanga constitutional court se va fanele va kombisa ku ri ku na judgment ya constitutional court yi fanele ku yi landzelela a hi endleni yona ku ri president va ta hi stopa loko va fanele hi stopa va nge hi stopi hi nomu a va ti na order leyi nge va stop and leswi nga ku humeleleni loko va nga yi ni vula ku va president va ye ka review va ze va ya kuma siku ra September a swi ngo vula ku se lesiya ku ya hi khoto ya vumbiwa se swi le ku revieweni se loko swi ri ku revieweni swi vula ku n'wina va impeachment committee ma yima ya ku anakeni a swi nga vuli swona a swi vuli swona i order ntsena leyi nga ta yimisa order yin'wana ku ya emahlweni mi ta tsundzuka boheka ti tirha ehenhla ka order constitutional court yi nyike order a hi swona se ku va yi stopiwa ene hi laha yi timhaka ta interim ti nghena kona ku va yi yimisiwa nyana ku ri ku nga yiwi mahlweni hi yona fanele ku va na order ene leswi swi nga ndlisa swona se ta ni kombisa ku loko parliament yo tshuka yimini ku nga ri na order yi tsan'wa koto ya vumbiwa ni komba mi languta hi ndlela leyi yi tirhisa sweswo ku ri a yi nga fanele ku yivi ku ri hava order ene yi nge yivi ku ri hava order hi mhaka yini yi ta va yi nga landzeleli order yi va interim hi mhaka ku na khoto ya vumbiwa yi nge te hi leswi se until ku reviewa swi hela report liya va hetela vanharhu liya palamende yo fanele yi ya mahlweni hi mhaka constitutional court yi vule tano loyi a yimisaku a yi khona se ivi aya ivi yimisiwa ivi aya yi yima mara swi languteni na hi tlhelo rin'wana loko a nga humelelangi ke ivi lava va yima ivi a tlhela a nga humeleli na hi review lava va yimini a hi ku tsangiwa khoto sweswo ai ni mi twile mi ti vona ku tirha n'we wa khoto a mi lava ku tsangiwa heyi ku ve n'we mi laha tilupoholu ni mi twile mi ti vona mi ti vona Ntsako Terence Baloyi lava va hetiselaka tlhelo ri rin'wana good enough Mashego yime kulunga ku lata hi byela ku kahle swi vula yini leswiwani kambe ni ku pfumeleleni ni sungula ni hundza hi vhengele leri ivi hi ta kota ku vulavula na good enough Mashego laha a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona ai van'wana va le ku vulavuleni swa vona kwala exitudiyo xa hina lexi a yi kona kambe hambiswiritano ni hlekani mi yingisela Munghana Lonene FM ni khomeli swa wena leswi a hi kha hi vulavula hi swona leswi a hi vulavula hi swona hi leswi a hi kha hi vulavula advocate Ntsako Terence Baloyi va kha va ku nyika xifaniso xa hi laha swilo swi nga fambisa xiswona hi xinawu kambe ke van'watipolitiki va le ku pfupfeni va le ku teni na timhaka to hambanahambana
a hi yeneni ka good enough mashego hi twa ku ye i ri yini hi xiboho lexiwani. Good enough nhlekani mi amukerile laha hi le ka Munghana Lonene FM. Nhlekani Brapet na vayingiseri va Munghana Lonene FM. A hi sunguleni kwalano ka ku va khoto yi teka xiboho lexiwani na swi tiva ku n'wana a mi languti hi mutivo wa nawu kambe mi languta hi vutivi wa tipolitiki muhleri wa tipolitiki kambe swi mi hlamarisini n'wana. A swi ni hlamarisanga Brapet hi mhaka ku ri kambe a ku nga fanelanga ku fika ka ku ri ku ta fambiwa ku yiwa court. Hi mhaka ku ri leswi swi vulavuleke i advocate loyi a vulavula na yeso sweswi i ntiyiso ku ri Constitutional Court khoto ya vumbiwa yi vulavula leswaku National Assembly ku laveka kumbe Parliament ku laveka va tlherisela report section 89 report ka impeachment committee. A vulavulanga ku ri ku laveka va tlherisela ka impeachment committee sungula ntirho. So leswi swi endleke ku ri va teka report va yisa ka impeachment committee va hlawula impeachment committee ya vona yi va na malunga 32 ya malunga va khume na rumbirhi ya malunga. So va endlile leswaku ri court ya vumbiwa a yi vulavule so leswaku ri ku laveka va lava ku sungula ntirho sweswi na endzhaku ku ri president ta byela ku ri u lava kombela review ka report leyi a swi nga ri le nawini kahle ntirho ku ri swilo yini va nga lavi ku tisa ku ri loko ku reviewa vumbhoni byo leyi u nga vuteki u vutisa ka court ku ri ta vulavurisiwa. Loko ku ve a va fanele va simeke komiti leyi ivi yi ndla yini yi yimela yini hi ku yi ta va yi ri ha xileriso lexi yi xiririle yi yimela xo handle ka ku khoto ya vumbiwa yi te a hi sunguleni kumbe a hi endleni impeachment committee. A va fanele va endle leswaku ri court ya vumbiwa i va byele ku ri va swi endla ku tlherisela section 89 leyi ka impeachment committee endzhaku kwalaho loko i nkarhi leyi president a vulavula ku ri u lava ku reviewa a va fanele va tshama hansi va ku okay a yimeleni ku ri khoto ya le henhla i ta heta njhani hi mhaka review endzhaku kwalaho laha ntirho i ta sungula ka kona kumbe laha ntirho u nga sunguliki kona loko khoto yi vulavula ku ri president va kuma ku ri xiviko xa section 89 a xi na ntiyiso kumbe a swi nge pfumeleriwi ku swi nghena ka impeachment committee leswi vulaka leswaku kumbe a swi kuma leswaku a swi fanelanga ku ri swi nghena ka impeachment committee a swi ta vula ku ri ku fanele khoto impeachment committee leyi va yi disbande mhaka ku ri a ku na vumbhoni va faneleke va vulavurisana na yona. Se lexi xi nga va ku xi kha xi endla ku van'wana tipolitiki ngopfungopfu leyi nga rhanga mahlweni ATM yi famba na EFF va vonaka va kha va hiseka ku a hi sunguleni kwala loko ka ku vulavuriwa hi timhaka ta ti-terms of reference sweswiwani ku vuriwa ku swin'wana swa leswi va holovisaka i ku va ri a ku langutiwa ku mbhoni yo sungula ku fanele ku va vo president swi va swi kha swi vanga yini. Brapet leswi swi vanga i mhaka ku ri mavandla ku fana na ATM MK Party va lava ku khomisa president Ngana hi leswi va lavaka ku swi endla kahle ku ri ku na nhlawulo lowu taka i n'hweti ya November so va lava ku ri before ku fika November va khomisa president Ngana ku ri loko se a vulavula ku nga vula munhu loyi a mi langutaka ka munhu loyi wa hlonipheka so i leswi va swi tivaka vanhu va le ka MK Party va fanele va advocate loko a ri judge tshame xitulu le parlamenteni wa Hlophe vo Dr. Hlophe na vo advocate Mpofu va tiva kahle ku ri nawu ri yini na ku ri leswi va lavaka ku swi endla swi endleka swi nge endleki loko ku nga na vumbhoni. Brapet swi fana na loko u khome maphorisa nyamuntlha wena so khoto ya wena yi sungula mundzuku kumbe yi sungula i musumbuluku bese ra vunharhu phorisa rin'wana ri ku nome se na evidence ya ku komba ku ri Brapet a no byala ndito hi mhaka leyi i ndlela leyi a vulavula hi yaku na audio ya kona lori ya wena ta vulavula ku ri no yi nge pfumeli audio leyi nghena laha hi mhaka ya ku ri ku laveka i ta verifyiwa kahle se hi leswi swi lungaka ku na a trial inside the trial i ta verifyiwa ku ri audio leyi ya kahle na yi endliwe kahle na yi editiwile kumbe njhani na so loko swi endleka tano swi nga endleka ku ri va ku ya mara sweswi lwa hi mhaka ku ri a dakiwe munhu loyi va ta ku a yimeni katsongonyana hi mhaka ya ku dakwa ku fikela loko se i tiva ku ri vumbhoni lobu vu humaka sweswi ka ntiyiso
hi review ku ri u nge tirhisi vumbhoni bya ku ri a review-wanga ku ri va ku ri vanhu a va pfumelana hi yona so ATM na MK Party va lava ku khomisa president ngana na ku ri sweswi loko ku vulavula ngopfu hi mhaka ya loko Cyril Ramaphosa a ri le ka impeachment committee ku sungula yena swi teka nkarhi wa ku leha ngopfu ku laveka ti-evidence leader kumbe va ku 9 ya tona kumbe 13 ya tona malunga parliament le ka committee na lava ku swa swivutiso leswi laka ku ri a nga swi koti ku campaign a nga swi koti ku famba campaign ya ANC la ku laveka campaign ko so vo va yi languta i ndlela ya xipolitiki ku ri va lava ku mukhoma mavoko ku la nga swi koti ku endla ntirho wa yena wa ku va president ya ANC. Matsundzuka loko ka ku huma xiboho lexi xa khoto ya vumbiwa lexi xi nga hi tlhelerisela laha hi nga kona sweswiwani a ku ri na ku vulavula ka ku kahle president a va tshiki ntirho ivi n'wina mi nghena mi vula ku a va tshiki ntirho mi vona swi ka swa ha fambelana na swona sweswo ku swi komba kahle ku a ku nga ri na xilaveko xa ku a va tshiki ntirho a ko huva yin'wana ya matshalatshala ya timhaka ta tipolitiki i timhaka ta tipolitiki brata Cyril Ramaphosa ntirho u ta tshika ene sweswi lava ku profeta la ka nongonoko leyi Cyril Ramaphosa loko khoto ya le henhla yi vulavula ku ri review ya ye yi failile section 89 xiviko xa section 89 ku laveka xi ya ka impeachment committee se loko va nge ka impeachment committee loko va byela va vulavula ku ri okay court ku no xiviko xa section 89 xi kahle ku laveka xi ya ka impeachment committee president Ramaphosa u ta resign hi siku lore swa ku a resigna va ku MP va ku laveka resigna ku nga tivi ku ri kahle kahle endle yini i politiki ntsena nako loko nga va vutisa ku ri loko a resigna ku ta nghena mali va ta byela ku ta tlheriwela parlamenteni ku ta tlhariwa munhu and MK Party na ATM leswi va vonaka ku kumbe swi nga endleka va ku no loko ku tlheriwela parlamenteni government of national unity va nga swi koti ku pfumelana ka munhu loku fanele ka nghena ka Cyril Ramaphosa leswi va lavaka so ku ri vandla ku fana na DA a nge pfumeli ku tirhisana na ku va ka GNU loko Paul Mashatile ta nghena ta president so leswi loko nkarhi loko ta va ku na confusion yoleyo i laka ku ri va ta swi kota ku vulavula na Mashatile ku ri no loko u lava GNU nga tirhisana na yina MK Party na EFF so a va voni kahle ku ri loko swi endleka brapet and na leswi swa vumbirhi profeta swa vumbirhi ya munhu loko swi endleka loko swi endleka ku ri Ramaphosa a famba endzhaku ka review ku ri kumbe ta ku xiviko xa 1689 ku laveka si ya ka impeachment committee loko a famba Paul Mashatile a nge swi kumi ku rata va president ya tiko ku ta huma munhu n'wanyana ndlela n'wana ku swi nga endleka ku huma Velele Nkosi Tlhavisa wa le IFP ku ta va ye president ya GNU because GNU inyefi maka ku ri MK Party na ATM na yefa lava ku ri i dlayiwa ti-process ta politiki ku ta kumiwa munhu wa ku ri a nga humi ka ANC a nga humi ka DA sweswo swi ku ka wena munhu leyi mina ku ri nga huma ye i Velele Nkosi Tlhavisa ku ta va ye a ta khoma 27 28 ku fika ka 29 imaka ku ri endzhaku ka 29 nako ku ta va ku na government of national unity so swi nga heleli sweswi sungula sweswi ku ya le mahlweni Afrika-Dzonga ta committee government of national unity so leswi swa sweswi swa malembe mantlhanu experiment ya ku ri swi nga tirha loko swi nga tirha ku fika 2029 swi ta komba ku ri NK Party yi ta va yi nga ri kona ima 2030 imaka ku ri yo yi lava ku khoma loko va nga na matimba a khoma mfumo a nga swi koti ku ri va ta va kona so sweswi ndi ku one loko court ya le henhla ingaku xiviko xa section 89 xi pfumeriwa ku ri xi nghena ka impeachment committee leswi vulaka ku ri impeachment committee laveka yi sungula ntirho wa yona Cyril Ramaphosa ta famba loko ku fanele ku tlhela president va ta le parlamenteni loko va le parlamenteni Paul Mashatile a nga swi kumi hi ku ri swi nga sungula parlamenteni swa sungula ti-office tin'wana lava ta lwalaka koho ku ri ku laveka ku nghena mali i mhaka ku ri DA yi nge pfumeli mina ku fana na Paul Mashatile mara DA na ANC na PA va nga pfumela Velele Nkosi Tlhavisa mhaka ku ri loko mi languta hi munhu wa ku ri u na xilungu isiZulu va ku na swisota hi munhu wa ku ri u vona tatana vona munhu wa ku ri loko a vulavula u nga swi kota ku mi yimisela vona munhu wa ku ri u file kahlelana se ni byeleni hikokwalaho ka yini mi ku tatana Mashatile va nge yi kumi swi vula ku yini mi vula ku loko president vo tshika ntirho hi ku hleketelela kwaloko ka xiporofiti ANC yi ta va ya matimbeni ya vona kumbe va ta tshika ntirho na le ka ANC va nga
problem leyi le ka ANC va ta endla step aside a ni ri ta koma ku ri u kume ku na pongo la yi endleka swi vula ku ri loko a ku no tshika ntirho ka tiko na le ka ANC a ku na pressure ku ri va ta ku no wo tshama loko a teka ntirho ka tiko le ka ANC va nga endla leswi swa step aside ku ri no leswi kombaka ku ri ku na leswi ku biha leswi ku ri swi endlile ku na pongo yin'wanyana so na step aside swi ta tirhela ka wena so munhu a ku fana na Mashatile Braphet huma kwala munhu Jacob Zuma nkarhi la ta va president 2005 a ku na ti-case ta ku tala ngopfu leti a ku ri a famba to so ku tekiwe munhu ku ri a na ti-case a fakiwa a endliwa president ya tiko swi vonile ku ri munhu ku ri na ti-case loko a nga ri president loko a ri president u endla swilo swa ku tala ngopfu swa ku ri a swi fambisani na nawu so i dyondzile kwalaho munhu a ku fana na Paul Mashatile sweswi ndzelwa na wena make Mashatile wansati wa yese kumeka ku ri ana ti-diamond a ti kumeka munhu un'wanyana a na diamond ku ri a va vulavulanga yo a va ripotanga ku i ministerial handbook tatana Mashatile sweswi u vulavule yindlu ya ye ya le Constantia le Western Cape ya ku dya timiliyoni 16 million loko o languta Mashatile ti-pension ta yena yini ku sungula a va premier ta MEC a ta va minister wa Arts and Culture mali ya ye hinkwayo a yi fanelaka ku ri i pfumela ku ri a ta va na property ya 16 million so vulavula ku ri no hayi mali ya mehe mali ya mkhwenyana wa mehe so u yi kombe sweswi a ri xanka xa president ku ri i munhu wa njhani so a ni voni ku ri mavandla man'wana ya politiki a ta pfumela ku ri munhu loyi u mi nyika matimba ku tala hi xilungu va ku power corrupts but absolute power corrupts absolutely leswi ku byelaka ku ri loko a nghena loko a na 16 million property sweswi a nga ri xanka xa president u tuse ku ri loko a nghena ta va president swi ta endleka njhani nako a nga yi rhandzi kahle Democratic Alliance that's why na le Gauteng bopanyeta Lesotho a va tirhi na yo ka provincial government ya vo so swa ku byela ku ri na loko a nga nghena a khoma ta va president a nge swi koti ku tirhisana na vo Gordon Hill Lewis va DA so swi vulaka ku ri ku ta va se ku languta vanhu va ku fana na vo MK Party na vo EFF and vanhu lava endleke GNU i vanhu va mabindzu vanhu va khoma mabindzu vanhu va khome mabindzu la Afrika-Dzonga lamakulu ngopfu that's why ni vulava ni ri GNU hi xilungu va ku i business transaction hayi politiki va nge pfumeli ku ri Paul Mashatile nghena va ta vona ku ri loko lava ku khoma munhu la ta swi endlaka ku ri ti-investors kumbe vanhu lava tisaka mali lava va endlaka ntirho va ta ku no ku ta tirheka mara va nge vulavuli ku ri ku ta tirheka loko ku na vo Dr. Hlophe ku na vo Julius Malema le parlamente so va nge pfumeli so i mhaka leyi ndzi ku Paul Mashatile a nge swi koti ku ri a nghenele va nge pfumeli vanhu lava endleke GNU ku ri GNU i movha ya ku ri owner ya yoho a hi politiki owner ya yoho i vanhu va mabindzu a heteleleni namuntlha la Good Enough Mashego hi leswi timhaka ti endlekile ku yisiwa kwini mahlweni sweswi mhaka ya impeachment yi yime katsongo endzhaku ka xiboho lexi tekiweke yi khota le henhla nyamuntlha sweswi ku laveka va tshama hansi ku laveka va rivala vo Malema hi mhaka ku ri va lava ku impeacha na speaker Thoko Didiye va la katsongonyana va tshame hansi va mele review ya Cyril Ramaphosa endzhaku ka review leyo i lava ta tivaka ku ri va endla yini mara ntiyiso leswi ku byelaka hi ku ri loko swi nga endleka ku ri khota le henhla yi ku no ku laveka a famba ka impeachment u ta famba president u ta veka ntirho hansi loko yi ku no xiviko xa section 89 a xi fanelanga ku xi famba ka impeachment committee leswi la ku ri impeachment committee leyi ku faneka na yi disbanda ku ri ku na leswi va faneke va swi endla kumbe yi ta tekiwa yi xa parlamenteni va ta vota ka yo siku hele yo Good Enough Mashego ni kheseli swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta khani mambo Good Enough Mashego mingisero mkana Lona FM emhleri wa hina lava va tisa tlhelo ra vo hi la ku twa ra wena tlhelo kambe andaka loko hi ta va hi hunde hi la supermarket yo chipa ku tlula USave leswi vula mibukutlo leyo tala eka swimakwa swa n'wina leswi mi swi rhandzaka ngopfu swa nkoka swa siku na siku na swo tala kuma 5 kg ya ti-Farmer's Choice frozen meat chicken portions hi 199.99 na 900 gram ya ti-Pocomo wheat bix whole grain wheat biscuits hi 49.99 ntsena yi kumeka ku fikela hi ti-10 ta August 2026 u nga kayeli eka mibukutlo leyo hlamarisa na swo tala ntsena eka USave laha swakudya leswi ni swi xavekaka masiku hinkwawo khomendlela
Ndzhenga 3 to 6 musumbhunuko ku fika Ravuntlhanu ni Ndzhenga u tlakule nsuku makorweni no nitla isaslovolo Ukati wena wami Tuyaku hi makomba ndlela a hi ma onha ndlela hayi na ya tayete awara ya tsevu hi phapha hey famba na munghana lonene masiku hinkwawo ni komba emasungulweni ka mihleketo wa mina loko ni endla risimu leri matimba ya xiyanimoya munghana lonene na nkarhi wo a ni nga ri ku yimbeleleni a ni nga ri ku rilizeni a yi ni hlohlotela hi minkarhi hinkwayo swinene munghana lonene a ku ri yo kahlekahle ni komba ku ndlela masiku hinkwawo ni komba ndlela khoma ndlela na DJ Matt afambisana na Matilda Child Bay eka Munghana Lonene FM makomba ndlela. Xana umuntshwa loyi a nga na rirhandzu ra swa vurimi u na xirhapa swifuwo kumbe misava xikan'we na norho wa ku va eka swa vurimi ke xitichi xa Munghana Lonene FM hi ku tirhisana na xikolo xa vurimi xa Vukamusi Farmers Academy hi rhamba vantshwa hinkwavo lava nga tirheki ku va xiphemu xa pfhumba ra vurimi leri nga kongomisiwa eka vantshwa ra Youth in Farming Program. Rhumela nkandziyiso lowu nga hundziki timinete timbirhi u xaxameta mitirho ya wena ya vurimi nkoka wa vurimi na swivangelo swa ku va ku fanele ku hlawuriwa wena. Rhumela nkandziyiso lowu eka TikTok u tagga Munghana Lonene FM na Vukamusi Farmers Academy kusukela ti 15 Mawuwana kufikela ti 15 ta Mhawuri 2026 u tsala #Youth in Farming. Ndlandlamuxa vutivi bya wena xikan'we na ku tihanyisa hi rirhandzu ra wena ra vurimi u nga lorhi ntsena va na xiphemu xa vumundzuku bya xiyenge xa vurimi ku kuma vuxokoxoko landzela Munghana Lonene FM eka swiyenge swa mabulu ku na swipimelo. Youth in Farming Program, growing the farmers of tomorrow. While there have been calls in some circles that I should resign, nothing in the Constitutional Court judgment compels me to resign my office. The Constitutional Court made no finding of any kind regarding my alleged conduct. The court made no finding on whether there was prima facie evidence of misconduct, nor if the alleged conduct, if established, justifies impeachment and the removal of the president. Instead, the Constitutional Court judgment reinforces the principles, the rights and processes underpinning our constitutional order. This explicitly includes the right to take the report of the independent panel on review. I therefore respectfully want to make it clear that I will not resign. To do so would be to preempt a process defined by the Constitution. Banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela 0860002543 nakona ko Africa wa vulavula se ndata twa ku n'wemeriyeni kusukisela sweswi ku fika kwini ka awara ya 2 i nkarhi wa n'wese a hi fanele hi bula na tatana Advocate Masenyane Andrew Chauke andaka mahungu ya misava kambe swi vuye swi ya ku nghenelela swin'wana hi koti ku va hi vulavula na vona ku ya mahlweni hi ndlela leyi hi ta mi tivisa nakambe loko hi ta fanele hi vulavula na vona hi ndlela yaleyo kambe mingiseri wo sungula hi loyi nhlekani aye boti hi yingisele n'wina mi ri n'we Botwet mo xeweta na vayingiseri va Afrika wa vulavula statement titsongo ti nga sala Botwet i xiyimo leyi i outcome leyi munhu a yi languterini and futhi ni amukelaku mina leswi court yi nga judgment yi nga yi vekisa swona hiko a ni nga voni mina ku jaha ka committee liya ku va hatla va hatlisisa swilo hi magoza lama va famba ku wona ku munhu a kha hlamusela ku judgment yi le ku teni hi September na loko va kha va endla swilo a va swi endli hi swona mara a va yimeli mhaka ya ku review liya ya ku yini ka section 89 ya yi nga kona laha ku va ta kota ku hetisa va kota ku va teka magoza lawa parliament committee leyi fanele yi teka wona kambe hikokwalaho ka yini mi kha mi tirhisa rito ra ku jaha i ku jaha kumbe a ku ri mhaka ya ku landzelela leswi khoto ya vumbiwa yi lavaka swona magoza ya kona mafulufulu mani na ku kwata ti-emotions leti ti nga attachiwa ka process leyiwani ti le henhla ngopfu more especially ti-party tinharhu leti ni ti vonaku ti nga EFF na ATM na MKP so a swi pfuni nchumu i 2 months to come at least kumbexana 1 month na mavhiki nyana ma le ku teni loko ri ku impela i va objective hi ku i la ta fikelela leswi i lava ku fikelela swona tanihi parliament swi ala ku i nyiketa munhu ku na yena a exhausta ti-rights ta yena laha a vonaka loko a believe ku outcome yi nga va different from leswi section 89 yi nga vulavurisa hi swona
so ku kwata loko ku vonaku na ku jaha loko ku vonaku ene loko ku vo a swi lova hi ndlela yin'wana a nga endlangi leswi a nga endla swona a interdicta president i committee leyiwani ivi swi kwa kumeka section 18 andi ya yi vekeriwa tlhelo then damage leyi nga ta va yi endlekeni ka character ya yena na embarrassment leyi a nga ta yi safara Botpheth a yi nga reviseki so decision ni vona yi ri kahle ngopfu Botpheth. kambe mi vona onge ti-emotions leti makumenharhu wa ti-second leti ni nga sala na tona ti nga va ti tlakuriwa yini hi ku vona ka n'wina ngopfungopfu i ncini lexi xi ndlaku ku mhaka leyi yi tikomba yi ri na ku tsakeriwa ngopfu hi mavandla lawa mi ya tshayeke? Si politically motivated na rizondo loko ni swi langutini because politiki i politiki na hi vona mara loko na wo yingisela mbulavulo wa vanhu lavanharhu loko va vulavula hi president ya hina there's nothing leswi va xi appreciataku hi yona xa kahle lexi nga le ku xi endleni va nga hambi swilo swi ri kahle tivi ri vona swi ri kahle vona always va ta va ri ka left va kha va ku no a swi kahle mara hina van'wana ka swi vona swi ri kahle so swilo swo endliwa hi ti-emotions that vanhu va va impulsive hikuva va endla swilo usually swi ta swi gcina swi dirila purpose ivi swi teka swi yisa endhawini yin'wana so hi swona leswi hlohlotelaka ngopfu rizondo na mhaka ya ku politically a va lavi ku vona nchumu lexi xi yelanaka na president wa hina Ramaphosa. Nemetwini khenseli swinene makwava cancer hlayisekani ku tiya ku engeta. Amen vana weekend ya kahle bot. Enkomo a hi kumeni mahungu ya misava ya awara ya n'we nhlekani. Banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. While there have been calls in some circles that I should resign, nothing in the Constitutional Court judgment compels me to resign my office. The Constitutional Court made no finding of any kind regarding my alleged conduct. The court made no finding on whether there was prima facie evidence of misconduct, nor if the alleged conduct, if established, justifies impeachment and the removal of the president. Instead, the Constitutional Court judgment reinforces the principles, the rights and processes underpinning our constitutional order. This explicitly includes the right to take the report of the independent panel on review. I therefore respectfully want to make it clear that I will not resign. To do so would be to preempt a process defined by the Constitution. Irito eka lava va ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Ile ka Munghana Lonene FM makomba ndlela nakona ku Afrika wa vulavula ka xela wona tweet suka studio 1 ile Masingita Mall again nhlekani lowu wa Xikwembu mingisero mina hi ku twa kwalonga koku timhaka itingani yini wena hi xiboho lexi nga tekiwa hi khoto ya vumbiwa hi khoto ya le henhla ya le Western Cape mayelana na timhaka leti ti fambelanaka na vukona bya pharapara nhlekani nomboro leyi nga ta yi tirhisa i 0860002543 hi ndlela leyi kota ku twa ku miri yini eka timhaka toleto hi ndlela yele a hi tekeni loyi mingisero nhlekani nhlekani Botpheth Mpfukeni hi pfukeli mjani Mpfukeni xikhulu a khensa Botpheth mina ndzi langutelini ku khoto leya Western Cape yi ta yima na vona president Ramaphosa ene xin'wana Botpheth ku dilana na sitting president swi tika ngopfu se maybe that's why na sweswi outcome nga huma ku president a va tshiki vandla review impeachment committee yi nga zi appeal na loko yo appeal yi nge win ku ta ko va ku wisa mali ya government leyi fane yi tirha swin'wana it's a sitting president a nga se huma peceni president Ramaphosa se lexi ni kombisaka xona Botpheth i ku president va na ti-enemy to tala ku na vanhu ku na a group ya ti-political parties lava lavaka president Ramaphosa va chiki that's why mi twa va MK sweswiwani va disappointed the outcome ya Western Cape High Court very va disappointed because their aim i ku wisa president Ramaphosa na ku wisa ANC government so that is that Botpheth kambe ikuwisa vandla ku ya hi leswi mi swi tshahisaka swona kumbe i ku vona ku president va byara vutihlamuleri ka swihehlo leswi va hehliwaka hi swona no president Ramaphosa hi vona head ya ANC hi vona president se loko
loko mu impeacha loko mu chicha xitulwini swi ta vula ku misa ANC ahansi so ku fanele ku targetwa president Ramaphosa ti-opposition parties va targeta president Ramaphosa ku a chiki xitulwini va kota ku sala voho va langa loyi va nga ta va n'wi lavini se mara mi ku ya hi mina Botpet phala farm ya yena president Ramaphosa mali ya nga yiviwa I mali ya vona president I mali ya vona ya purasi la vona ene ku na vatirhi le purasini se I fanele luza mali ya mfumo ku wa ti-high court ku wa ka ti-constitutional court hi mali ya purasi la yena president a n'wi tshikena hi ta term hi ta pona la South Africa hi dzuma hi khe hi hlongola ti-president hi range hi hlongola mbeki la ku va na vote of no confidence ku hlongoliwa ku nghena Zuma na ha hlongoliwa sweswi Ramaphosa la ku hlongoliwa kambe a ku vi ku ri na swivangelo ke leswi hetelaka swi fikisa xiyimo xexo kwalano a vo pfuka vanhu va ku hi la ku hlongola swimanimani kumbe yini ku va ku ri na swivangelo swa ya ku va ku ri na swivangelo Botpet but xivangelo lexi president va nga xi nga ndleka sweswi le phalaphala farm lexi xi endlaku ku ze ku va na huwa ya impeachment a ni voni xi fana ngopfu na lavan'wana hi mhaka ku president I mali ya vona liya va vulini ntirhweni tin'wana va tlhela va vula ku vona is a business person president Ramaphosa va xavisa kambe a swi pfumelelani na milawu ya tiko maendlelo ya ku munhu a sitting president a va a business person no a ni like Botpet wa declare Botpet loko I politician loko kumbe I parliament wa declare business ya wena se ku fana ho president ti-business ta voho va declareini se ku ngo va na mistake kwalaha nga fika ku yiwa mali liya ene mali liya ku na vatirhi laha vatirhi vo endla mistake but point laha lava ku hi vula Botpet I ku president Ramaphosa a va yivelangi munhu mali and then a va tshiki u va heta term loko swi ya ka term ya ku voteni loko ya ku voteni vanhu va South Africa na ti-opposition parties va langa phati leyi va lavaka yona matshan'wini yo va lwa na munhu a nga ri na nandzu hi lexi ni xi vonaka Botpet hi ku komisa va nge win ka a sitting president swi tika ngopfu ka Ramaphosa ene mi nga rivali president Ramaphosa va ndle lo ene va na ti-advisor hlayisekani xikhulu xa mina nimetwela khensa swinene 0860002543 nangona kwa Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM hi ku ya hi miyingiseri loveri mi nge wini mi nge humeleli hikokwalaho ka ku va ku ri sitting president se swi vula ku yini swi vula ku loko munhu o va sitting president wa pfumeleriwa ku a nga endla swin'wana na swin'wana hambi swi tlula nawu swi right hi ku mi nge wini hi ku sitting president hi swo va vulaka swona kumbe mina se no swi nyanyisa 0860002543 nhlekani Inhlekani Botpet amisinyanyisi sitting president angana prerogative yo tshova nawu leswi a nga swi sayina loko a sera in ako itele ku hi rhangela hi ri vaakatiko vula swi a mi ntlangi xihoxo n'wana mani 100% as usual nima na n'wina kagani loko hi vulavula sometimes we get carried away Botpet ya aka mhaka leyiwa ko va politiki leyi hi ndlela yi sungula hi ndlela leyi a ni ma swi twa already MK se va vabya se no yi veka leswi swi nga xiswona va twa ku vava ngopfu ku na ATM ku na EFF ku na MK va twa ku vava ngopfu na president Mbeki khale ka president Mbeki hi ndlela leyi because vo lwa na president for nothing ni vulavule kwala Botpet mi nga yi humesa na recording ni mbyela loko president a vinge pfuki va resignini hi SA evidence hi ku komisa ka leswi a mi kha mi swi vula a sitting president vele ka ma-business a vuye a declare ene mi kuma ku ri no a nge ngheneleli ka ma-business hikuva sweswo a khome president se leswi nga ku humelele opposition leyi wa yi vula yini hi Botpet because vanhu lava va nga ku n'wi opposeni a hi vulavuleni murhangeri wa EFF I recalcitrant murhangeri wa MK I recalcitrant for 20 years va kha va jikajikisa court vo yi jekanjekisa a va kha va vula kahle njhani advocate kwalani loko va kha va vulavula na n'wina va huwa hi ti-legal jargons leswi va swi endlaka ka president a va nge lungi vo lo vuya va hatla vo lo tsutsumela a ntiva na magugu
if I can put it that way. Vave na magugu vatsutsumisa swin'wana va hleketa ku swi ta va pfuna. A ku na urgent application why va nga yimelangi na September. And mi voni ku decision yi ve njhani? I majority judgment leyiwa. A ku na lexi nga ta humelela and I appealeki. And that section 89 liya yi nga te president ava impeach you. It was wholly and belligerently unlawful. Masivona Butpet. Marna min. Anuku air unlawful in ndlela yi. Hangar kona mingserilwa. Ay kutumingselo mina 0860002543 nakona ku Africa wa vulavula ile kamgana Lone FM kume nkombo timinete ntsena ku bile awara ya 13 nakona ku Africa wa vulavula enhlakani mi amkereni kamgana Lone aye papa Mpfukile epfukile ngobona papa mpfukile I can't a nga swi tivi ku kumbexani hina hi loko hi nga swi twisiseki swilo leswi kumbe swi famba njhani hi ku ya hi nawu wa South Africa a ku na lo a nga henhla ka kahle ndzama ku hlamusela yini hi leswi na va ku vulavula swona i mhaka ku loko mi languta mhaka phalaphala swi fana na leswi president a ringeta ku swi endla swi fana na munhu loko u ri ndzhuti wa wena ka wu ku landzelela i ringeta ku wu tlherisa ku no lowu a ndzhuti wa mina i xilo swin'wana swa ku hambi online kumbe yini phalaphala a ku na lexi a nga ta xi endla president hi ku ya mina president layani i fika a yima a feyisa leswi swi nga humelela because laha ku ve na vugevenga byin'wana bya xiyimo xa le henhla ngopfu mara ka nkarhi wa sweswi ku wa ri na matimba i ta va ka a tirhisa matimba ya yena ku ndla yini ku va ka a swi pfalapfala ku mativa loko ho vulavula hi nga vulavuli hi mihleketo hi vulavula i tanihi ti-facts a hi vulavuleni ti-facts loko mi ku na vugevenga bya xiyimo xa le henhla ngopfu mi byi pimanyisa hi ndlela yihi hikuva mi vone yini okay hi ku ya hi mina xo sungula loko president va ku siva ku a nga eka impeachment committee i reason ya ku loko a fika le ku na ti-question to tala leti nga ta fika ti n'wi expose question number 1 ti-dollar ti fike njhani apurasini ra yena ti tshama nkarhi wo leha hi ndlela liyani ti nga zangi ti fike ti endliwe leswi swi endliweni kumbe ku landzeleriwa nawu lowu a wu fanekele wu landzeleriwini i xi-question yo sungula yaleyo and then xa vumbirhi loko a ta hlamusela ku ku na munhu loyi a nga rhuma yena ku kota ku a lavisisa endzhaku loko a swi kumile ku mali yi yiviwile and then emuti wa yena vutihlamuleri hinkwabyo byi vuya emutini wa mani wa yena i nge vuli ku layani ni rhume mani swi nga khathaleki ku n'wi rhume mani yini loko hi heta ku n'wi rhuma after a few weeks or after a few days i lave ku endla follow up la ku ta tiva ku leswi ni nga ku kombela ku i swi endla i fike kwini and then vuya obviously ta ku vulisela feedback loko ku vulisela feedback as a president hi laha va ka endla way forward loko ku ve na case u tala ku ta tiva ku case leyi nga ku rhuma ku na problem so yi ndlise ku yini se mara loko president a ya leni na leni a nga ta swi endla kambe loko mo ku president va ya leni na leni mi va mi kha mi languta yini no ni languta hi site leri ra ku swilo swi nga humelela hinkwaswo leswi swi humelele a jarateni ra president no mi swi hlamuserile sweswo ni lava se mi hlamusela leya ku ya na leyi mi vula yini loko mi ku ya le na leyi no leswi ni zama ku hlamusela xona ku president i lava ku ya le na leyi i ku i fanekele a face reality ya leswi nga humelela hi ku ya hi ku andzhaku loko tidolara ti yiviwile ku ndleka yini kambe hi kwihi la president va nga kombisa ku a va swi lavi ku face no sweswiwa hi ku ya hi mina a face president a pfumela mhaka ya komiti ku ya endla whatever yi swi endlaku sayitini a ni ha swi vona ku loko swi endla swi endlaku a ni tshembi yi nga va yi kha yi affecta if ku na ti-court case leti nga ku ndliweni swa endliwa sayitini impeachment committee na yo ta va kha yi endla whatever yi swi endlaku kwale palamende a sayitini yena a ya a ti basisa tiku karhi ri famba ri ya mahlweni ku ni vona nga ku a ni ngo kama un'wana va ri ku ti basisa hi swona leswi n'wi vulaka swona i ntiyiso ku a va fanele va ya ti basisa kambe swa koteka ku va ti basisa a henhla ka leswi voho ku ya hi voho sweswi ve nge evumbhoni byo ka byi nga ri bya ntiyiso hi ku ya hi mina ni twisisa ku ka nkarhi wa sweswi munhu un'wana na un'wana a nga le ku swi tiveni ku leswi nga vumbhoni hi swini a nge ku fika someone a nga ta fika a ku
kumbe hi lebyi vumbhoni because sweswo hi tiva statement xa Arthur Fraser loyi a nga fika vulavula timhaka ta ku u yi tekiwe mali ya so a ku va na loyi a nga na vumbhoni ku va lo teka va yi siya kumbe va yi teke hinkwayo kumbe ku endleke yini sweswi president i nkarhi wa kahle wa ku a kota ku basisa xichava ku xichava swi swi tiva ku okay sweswi mina ni ri president ku humelele leswi swi endleke leswi swi fambise leswi ivi hinkwenu hi kota ku va hi kota ku va hi basa mara sweswi un'wana na un'wana hi va ku vumbeni laha mina ni nga tshama kona va ku vumbeni ku kumbe va pambule yitsongo va siya yin'wana kumbe va yi teke hinkwayo unless swi veni ku endleka yini kumbexani hi laha se a hi fanele hi ya kona loko hi languta ka timhaka ta maveriveri ya lama ya ku kumbexani a ku sunguli ku langutiwa ku okay leswiya swa section 89 panel report ya pasa test ya nawu ke loko yi pasile test ya nawu se swi vula ku leswi khoto ya vumbiwa yi ngete yi fanele yi ya ka impeachment committee swi vula ku se yi ta famba kahle a mi swi voni hayi naswona hi swona mara president a nga hi tlangi xitumbelelani a hi basisi because sweswi ho va ku vumbavumbeni a ku na la nga la ku swi tiveni ku hi yime kwini hi ri hinkwenu ene kumbexani mi tirhisa rito ra kahle reri ra ku vumbavumba ku kumbexani i miehleketo yaleyo ya ku vele ku vumbavumbeni se hi mhaka ya ku vumbavumbiwa vele ku ringeteni ka ku pfuleka ku ze ku tiveka ku kahle kahle ntiyiso wa mhaka i wihi ma va mhaka ku nga ha vumbavumbiwi ha swona fambeni mingisero wa mina kambe ni tshemba hi burile na yena mingisero luya makumembirhi timene tintsena ku bila wara ya 13 nakona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela n'wana mingiseri hi loyi a hi amukeleni loyi nhlekani Khalanga mjani papa mina hi pfukile hi ngo vona but hayi hlayisekile swinene Khalanga akenza Khalanga kuna expression yin'wanyana ya Xinghezi va ngo two things can be true at the same time loko mo langutisa this argument ya ku president va nga va karhi va ringeta ku tirhisa tikhoto ku va stola this process leyi nga kona le parliament kumbe ku dya nkarhi swi nga swi ri na ntiyiso sweswo kambe xin'wana lexi hi fanele hi tlha hi xi tekela ngopfu enhlokweni Khalanga i ku president tanihi muakatiko un'wana na un'wana va na lunghelo ra ku va ya khoto kumbe ku va na this fair administrative justice against him so hi marito man'wana a ku na lexi nga hoxeka Khalanga hi ku va president va kumeka va ya khoto va kombisa ku loko va endla review ya section 89 independent panel report a court at least impeachment committee leya a yi tiyimini nyana because remember ku section 89 independent panel report hi yona the basis leyi fanele ku yi tirhisiwa hi impeachment committee le parliament so ku ya tirhisiwa njhani report leyi nga ku tlhontlhiweni a khoto hi nkarhi walowo ku va ku endliwa vulavisisi ehenhleni ka vona president so ana ali ku hi sayiti ra swa politiki hi nga languta swin'wana swo tala ngopfu ku nga ku ri na Stalingrad tactic leyi president va karhi va ringeta ku yi tirhisa kambe loko se hi swi langutisa hi sayiti ra tihlo ra nawu Khalanga I don't think ku na xi xo hoxeka lexi president va nga ku xi endleni laniwa because kambe loko ku ve president a ku na lexi xo hoxeka va nge le ku xi endleni i cini xi ndlaku ku va na hoyihoyi leyi nga koho ku ri na ku vilela ku sukusela loko khoto ya vumbiwa yi kha yi hlwela ku tisa xiboho ku fika loko yi xi humesile ku fika namuntlha ku na mavulavulelo van'wana va fiki na ku president a va tshiki ntirho mina n'we hi tshama hi vulavula hi swokwana moyeni walo i tipolitiki teto Khalanga i politics and I mean quite ironically vanhu lava mi kumaku van'wana va kona va nge president sweswi a va chiki xitulwini ku ri hi ku process leyi yi nga sunguriwa le parliament a yi se za yi sungula no sungula a yi se za yi endla ntirho wa yona they are the same people lava mi kumaku a ku ri vona a va challenge swilo swo wa khoto ku ya hi vona va lava ku president va impeachwa kunene kambe a va ha lavi ku impeachment leyiwa yi rana to its logical conclusion yi fika makumu la president va nga ta kuma va hetela va forfeita na benefits to karhi so ni nga kombisa ku i mhaka ngopfu ya politiki leyi nga at play laniwa Khalanga swi tikombi nga ku na patience a yi kona because
after all swilo swi tikomba ku ri mhaka ku la ku setla ti-political scores ku president hi n'wi hlurile hi n'wi susile a xitulwini ku fana sweswi president Zuma va nga susiwa hi swona a swi tiva ku na ti-political parties to karhi leti claimaku credit ku hi hina hi nga n'wi susa laha xitulwini lexiya so na vona president Ramaphosa ni sure ku yin'wanyana ya ti-attempts leti nga kona laha hi ti-political parties tin'wanyana sweswiya swa ku amahetelelweni va fanele va claima credit ya ku phela hina hi nga kota ku n'wi susa laha xitulwini lexiya munhu luya kambe ku ta vuyeriwa va mani ku susiwa ka president na ku ka va nga susiwi swi vuyerisa kumbe swi vuyerisa va mani hi ku swa vuyerisa hina tanihi tiko hi ku angarhela kumbe swo vuyerisa makatla ya valavambirhi vanharhu va va ku va kha va susumeta sweswo ka tipolitiki khalanga mina na n'wina we're just very leswaku mhaka ya service delivery kumbe ku langutisa ngopfu mhaka ya leswi nga vuyerisaka tiko khalanga it's an afterthought ka van'watipolitiki va hina lexi va xi rhangisaka ngopfu mahlweni i mhaka ya ku make sure ku ti-political interest ta vona hi tona leti ti rhangisiwaka mahlweni hi tona leti prevailaka nkarhi hinkwawo leswiya swin'wanyana swa ku veve ku na constitutional democracy ti-principles ta yona ti yimise ku yini and what not it's an afterthought sweswo hi leswi tshamaka swi kha swi teka back seat minkarhi hinkwayo khalanga but I don't think ku na xi xa wrong lexi president hi nga vulaku ku va xi endlile at the moment leswiya va nga ku swi endleni swa ku va lava interdict liyani naturally a swi fanele swi va swi ri hi ndlela yaleyo a ni swi fana na nkulukumba Julius Malema va voniwe va findiwe guilty hi court mara hi mhaka ku vele ku aphileni vele handle na sweswiwani but loko ku ri a ku nga tirhisiwi swona sweswo swi ri i munhu loyi sweswiwani khalanga mina n'we hi vulavulaka a fanele va ri jele na vona maswona ni methleli makuva va khensa swinene tlhelo rero eyi ko va ku tipolitiki leti ti hi ndlela yin'wana leti Afrika-Dzonga man leswaku a mi chavi ku hisa yindlu mi kha mi laha kondlo 0860002543 makuvembiri nhungu timinete ku bela awara ya 13 a hi kuti mingisero wa mina un'wana mingiseri hi loyi ni hlekaka Hlekani Butkhalanga na vayingiseri mi pfukile papa hayi na hi pfukile Butkhalanga inkombo to mina khensa n'wina mi ri ya ni vutise xivutiso xa kahle ngo lexaku loko constitutional court yi teka ti-decisions kumbe swiboho ya langutisa ku xiboho lexi ku vuyeriwa va mani loko wo langutisa ku hambana loko mina ni languta ku hambana ka president Mbeki na president Zuma lava vambirhi lava va hambanile na tirho hi mhaka ya ku lerisiwa hi vandla ra vona mara lava ku hambana ka swona va yisiwa hi mavandla ya kaneta swa hambana ku va mi yisiwe hi vandla ra n'wina va ku mi hambana na tirho na loko mi tisiwa hi mavandla yo kaneta ku vuyeriwa va mani se ya languta constitutional court ku loko se hi teka switisiwe hi lava ku ya tiko loko se mindzuku ri fanele ri famba ku vuyeriwa va mani hi ndlela leyi tatani Khalanga xilo lexi yimisa lexi ya vongo constitution hi mhaka ku i mavulavula ro hetisela xi dyondzisiwile i vanhu lava va nga na vutivi bya ku a vo tirha ku teka swiboho ntsena va dyondzisiwile leswaku swiboho swin'wana na swin'wana leswi mi swi tekaka swi nga vi mindzuku tiko ri ri ka hansa kumbe ri kumeka ri nga swi tivi ku ri ta khoma yini ri tshika yini mindzuku loko hi teki xiboho lexi that's why mi kuma ku loko hi mi tlhelelanyana ndhaku ku ve na xiboho lexi loko ku na ku kucetela ku a ku susiwi muchaviseki the former president Jacob Zuma jaji lava sweswi va nga le ka MK va nga za va vuriwa ku va laveli ku kucetela xiboho xa ku sirhelela former president Jacob Zuma hi loko ku vona kwalaha ka constitutional court magaji lama before va ta laha ka hina va ta hetisa switiso va langutisi kahle nakona na ku va nga influence wangi hi un'wana ata that's why and va na xihundla xikulukumba ngopfu
laha swo fika swi nga fambi kahle laha tijaji la tin'wana hina a swi koti ku boha ku teka kahle swiboho ku na jaji lavakulukumba lava ngopfu i soft va hi kucetelaka ku hi telela tlhelo rin'we so point ya mina xa mina xi xikulukumba i ku komba ku vakulukumba lava va tirha na ku vona ku tiko ri nga wi riwa hi mhaka swiboho leswi hunguto va swi tekile swi tsakisa xiphemu xo karhi. Ni mi twele papa, ni mi twele. Ai kumeni nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 2 hi ta vuya yisa mahlweni endzhaku ka swona nhleka. Banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. Ile ka Munghana Lonene FM makomba ndlela nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM ka ku haxela wona thi kusuka haleno a studio 1 ile Masingito Mall again hlekanelo wa Xikwembu. Xana wena u angula ku yini comment maka kwala nga kona khensa swinene ku va u khufamba na hina nhlekanelo hi lo n'wana mintseri nhlekani. Ayi khalanga mfukeli. Epfukile ngobo. Ipfukile n'wana. Akhensa. Mhaka yikulu ku dzamba ka president na parliament a ku na yin'wana. Hayi, na mina loko munhu wo tala ku vulavula hi yin'wana na ha swi tivi ku i wa rito ku hi fambi yale namuntlha ku na yin'wana hi fambi yaleyo ze hi famba hi huma hi 1 hi 2 indeed kalango mina vona ku fika sweswi ku nga se hoxeka president a nga swi endla ku ya hi leswi a nga na swona in terms ya ti-rights ta yena tanihi muakatiko. Lexi xi nga ku hlupheni sweswi i timhaka ta ku hina swikhayamambuti hi languta nawu hi tihluleriya ra ku sweswi kwala na kwala a swi fanele swi humelela ene loko munhu i ri hava mali khalanga kumbexani loko tidolara letiya kumbe sweswi president a hehliwaku hi swona a swi no kumeka a ndlu ya mina ni nga sambo a ni ta va ni khomiwile na ku apila ni ta va ni nga ndlangi nchumu a ni ta va ni lo gweviwa ku a ni hava macheleni se ka lava va nga na macheleni va kota ku famba xitepe na xitepe va tirhisa ti-resources ta vona na hambi ta mfumo hambi ta vona ku ya fika kwale makumu ku ze ku gimetiwa so the interest leti political party va nga na yona hi leyi khalanga va swi tiva mani na malima i vule ko tala ngopfu loko ku ri vanhu vo tala va yingisela radio a ku swa ku president i ta susiwa exitolweni hi nge yi pfuki yi kume 2/3 majority ya ku humesa president ku DA already yi vurile ku yi nge swi voteri sweswo PA yi te yi nge pfuki yi voteriwile swi vula ku hambi a swo ya mahlweni president a nge pfuka a sukile mara lexi va xi tsakelaku hi lexi va ta kota ku vitana Fraser a ta humesa vuxokoxoko lebyi mina we hi nga hava kumbe tiko ri nga hava va ta kota ku vitana vanhu lava va kha va tirha a femeni a purasini ra president ku ta vitaniwa timbhoni to tala ngopfu leti ku nga humaka na swihundla leswi xikhayimambuta xi fane xi nga swi twi i interested political party just ku n'wi embaraza va n'wi veka laha va n'wi neka va ku vona ni president wa n'wina ve ri ku humelele yini leswi mina na n'wina a hi nga swi tivi se hi ta sungula ku swi tiva hi leswi president sweswi a ringetaku ku sirhelela swona khalanga president a nga chava hambi minduka vo a ku hi ku a voteriwa wa swi tiva ku i ya ku vuyeni 2/3 majority yi nge kumeki ku a huma mara nduti wa yena wa ku hi tiva ku humelele yini hi leswi swi protectaku sweswi se swi vula ku hinkwaswo leswi ku jikajika loko hinkwako loko hi ko loko president va vula kona ku kahle mina lana loko poyiriwa leswaku president va tibyela ku vona vola ku poyira ku jikajika kwalaha ka vona va swi tiva khalanga loko a ku ri hava lexi va xi tivaku ku loko xi humela handle xi nga va onha vito a va nga ta yisa na kwala a vo to a swi emahlweni fambani mi ya ini impeacha fambani hikuva va na tinambara president in terms ya parliament loko hi languta tinambara leti va nga na tona parliament hi nge va endli nchumu a swi lava kumbe a hi swi lava until 2029 a va nga suki president yi swi vule kahle DA na mavandla lama nga
ka GNU mali ka majority 2/3 a yi nga kumeki mara ku poyileka ka vona hi mhaka ku Fraser mi va vonile mateki ma mahungu hambiloko ku ri nge swi verify va humesa ku Fraser i ra tendisiwe ku 50 million if I'm not mistaken ku ri a tumbeta timhaka leti se Fraser ina interest i la ku ya vulavula wa tlimbeka la nga kona Fraser ene tiko khalanga na economy yi ta yimi ku kwene ta va hi ri ka TV kha hela ku twa ku veri president Fraser i vulavula yini leswi a swi tivaka lava nga khomiwa i ro sungula na $, ti kumeka a le a prasini ra president kumbe ku tshama ku tumbetiwa swin'wana i ta tsundzuka ku vachaviseki va na swihundla khalanga a hi swin'wana na swin'wana leswi nga ta tiva hi mina na wena and a constitutional court to be fair mina antithembi hi analysis ya mina ku loko va languta xilo va languta ku okay loko president a yi namuntlha tiko ri tatshwa loko a swi ri hi sweswo man a nge va nga xi tekangi decision ya ku JZ a vhe a khomiwa man i nge va nga tekangi decision yale ende tiko ri ve rintshwa ene a va swi tiva ku ri loko a yi jele JZ ri ta tshwa ti-looting leti nga humelela na hinkwaswo a va languti sweswo mara again khalanga swi tivi ku ri mina ni ri ene leyi analysis ya mina ene a hi ti-fact hi leswi ni swi hleketaka ka constitutional court kumbe ka ti-judge hinkwato leti nga kona a South Africa ku hava vanhu va neutral hikuva hi nga swi tivi ku hi va mani lava lobiwaka behind the scene hence loko languta leswi nga tshama swi vulavula hi Mkhwanazi a vula ku na majaji ma kona lama nga capturiwa na hinkwaswo because people are not neutral hi yava vanhu va neutral a South Africa ho va na vanhu lava lobiwaka ku ri swilo swi va convenient for the country no Dimitri xiyimo xo tika lexi hi nga langutana xona tanihi tiko 0860 002543 nakona ku eAfrica wa vulavula laha hi le ka Munghana Lonene FM makombandlela hikuva xana vona twi kusuka leno a studio 1 hi le Masingita Mall Agiyani i makumembirhi timinete ntsena a yi se ba awara ya mbirhi ka nhlekani lowu a hi tivi kwalaho yi nga kona timhaka tingani u khome timhaka kwalaho nga yingisela xitichi lexi u ri kona miyingiselo mina hi laha hi lavaka ku twa ku n'wangulo wa wehe wu ri yini loko hi kha hi languta eka timhaka leti ti nga humelela eka khoto ya le henhla ya Western Cape laha ku nga tisiwa xiboho lexi xi nge president va fanele ku va nyikiwa nkarhi va sungula va vona ku timhaka letiya ti ndlisa ku yini komiti yi nga se ya mahlweni hambileswi tijaji ti ri tinharhu wun'we a nga fika ku hayi kahle president va hava lungile rero impeachment committee leyi a yi mahlweni a hi amukeleni n'wana mingiserelo nhleka kusivula ku ni pressa ai ngara ni nga pressang kona 0860 002543 nongona ku eAfrica wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makombandlela ka Ravuntlhanu leri a ni ku a hi katsi tin'wana timhaka hi vulavula hi teti ntsena kambe loko na ha rindzela muyingiseri la un'wana muyingiseri i ni rhumele hungu lava ku ta ku kumbexani hi Mvhulu kumbe Musumbunuku walowa u ta ku mi ta ni byela n'wina swi mi khumbaka ku na vaaki lava va nga kombisa ku vilela ehenhleni ka nhloko ya xikolo xa Anyani Thomo swi na ntiyiso ku fika kwihi mhaka yeleyo ke ka malembe lama ni nga tirha wona ni kha ni tirha na valava hi nga tirha na vona tanihi huvo yo vufambisi bya xikolo a ku tshamanga ku va na ku vatswari va kombisa ku vilela va kombisela henhleni ka vatirhi kumbe vadyondzisi kumbe nhloko ya xikolo varhangeri vo fana na vatatana One Maluleke varhangeri vo fana na vatatana na vasira KK Mabasa varhangeri vo fana na va Mani Maswanganyi varhangeri vo fana na va tatana Ngoveni ala ku vulavula hi tatana Hasani Ngoveni leri rin'wana ra vito ra tirha ku ni nga ri vula la ai i varhangeri lava a va ri koho ka vufambisi bya xikolo a swi nga ndleki sweswo a ni tivi ku hi fike njhani la ku ndleka yini kumbexani hi ta bula hi siku rin'wana n'we mi swi tiva ku mi ni byela ka loko ni chayisa mi ni hlamuselanyana ku kahle ku endleka yini kambe sweswi na ku ta twa miyingiseri ka mhaka leyi hi nge le ka yona hi nge le ku buleni hi yona nhlekani lowu 0860 002543 mi ri yini n'wina hi xiboho xa khoto ya vumbiwa a hi amukeleni n'wana miyingiseri lowu nhlekani nhlekani mi amukerile laha hi le ka Munghana Lonene FM ku se va na munhu la ku tikomba ku ri na xiphiqonyana xa vuthekiniki hi tlhelo ra tinqingho kambe ni tshemba hi ta hetelela hi tshamiseka nomboro i 0860 002543 hi lowu miyingiseri nhleka aye papa njhani hi pfukile hi nga vona papa mina swi ni hlamarisa
kuna loophole. Siri Samar is good, but in Delecale, planning the Kale by hands down. Kambe, the Sienta Sona Gova, no problem, Liangabu, Govanamila, Imanian, Letra, Kavamanian, I did because so this issue we look come in Kevin, but I really. The same court says Itana as Boshing Manian at the Caneta. I'm still going to eat Manjan. Kambe loko mukoka mani mkhwevani ari ni mivula etlhelo rihi hikuva van'wani veri context leyi a yi fani contact kuteli mani mkhwevani ava ala ku ava sungulinyana va yima va ku swi famba hinkwaswo se hi leswi hi zamaka ku vulavula swona ku loko ava sungulinyana va yima njhani swi hlamuseleni ka munhu loyi a nga swi tiveki ku a ku endleka yini ku swi a kota ku famba na n'wina kahle ka mani mkhwevani a ku endleka yini ka mani mkhwevani Butpete loko va kha va ya ka yona impeachment leyi va nga rhumeliwa va suspendiwe hi president ava sungula va ku a ku yimeliwe ku verdict liya ya khoto yi huma ku va yimenyana lavaya va panele lava va ku a swi koteki sweswi panele a phambeni sweswi president sweswi va alaka swona ku sungula ni nyimanyana ni twa ti-result ta le koto ku humelela yini na vona a va aphelile mani mkhwevani va ringele verdict leyi fana yi huma lavaya va fika va kaneta va ku hayi a swi koteki lexi va va ku ngopfu laha i mhaka ku hayi khoto yi te a va yi mahlweni se khoto leyi kulukumba yi te a va yi mahlweni se hi sungula ku ka hi nga twisisi ku kasi lowa khoto ya swi kota na ku kaneta constitution court kambe van'wani veri constitution court a constitutional court a yi vulangi ku ku ya hi mutivi wa nawu loko a kha hlamusela la a yi vulangi ku timhaka ta n'wina va impeachment committee loko mi kha mi tirha mi nga ha landzeleli leswi swin'wana swi lavekaka ku fana na sweswo swa ku president va fanele va yisa ka review loko review yi pasile kumbe yi arile va kota ku va ya mahlweni na ti-process ta impeachment loko mo hlaya khoto liya yi ri n'wina i yanani mahlweni until ku kumeka khoto leyi kanetaka ku mi nga yi mahlweni se hi leyi yi kanetini se leyi yi kanetaka Butpete because leyi yi fana yi fika yi kaneta hi laha hi yaku kona amahlweni lava nga yisa kona case loko liya yo fika yi kaneta a yi ta ku yi kanetile because president i ri a va yiminyana va rindzela xiboho xa khoto liya se hi laha hina hi sungula ku hlamala kona ku kasi se ku fana ku yingiseriwa yini kambe xikulukumba lexi xi nga endlaku namuntlha ni fona hi vurile ku loko vanhu lavaya va ze va tshama hansi va ya hlayela swilo hinkwaswo leswi nga humelela loko va ta famba na tatani Mugayitoni that's why mi kume mhani ya speaker va ku mina ni ta boha hi khoto loophole a swi herile a va hete hi hina a va hetile hi ku hi nawu nandzu leyi a yi wa khomixini leyi nga vekiwa i nandzu wa mhani speaker swilo leswiya swi fana swi controliwa hi yena loko lavaya va sungula ku ala ku opposa meni nambe ri sungula ku loophole yi kumekeni kambe a mi pfumeli valawudzi ku hi leyi xiyimo phela president handle ka ku va president a ni ri nandzu lowuwani a wu vi ka vona hi mhaka ku i president wu va ka vona hi mhaka ku i munhu se loko va ri munhu a va na vona ke lunghelo ra ku fana na ra munhu un'wana na un'wana ra ku leswiwani swi fanele xiviko lexi fanele xi ya ka review xiviko lexi loko xi yi ka review hi ta kota ku swi teka kusuka kwalano ku fana na eka ngani mi kha mi twa vanhu lava va nga khumbeka ka tikhomixini ku katsa na ya madla na le ya state capture va ku hi ta yisa ka review na hambi sweswi hi nga swi tiveki ku review ya kho yi fika kwihi na sweswi Butpete loko mi lava ku twisisa ku why vanhu va sungula ku nyadza milayo kumbe va sungula ku tekela milayo emavokweni swi humelela laha mi nge ni yisa ka commission ya zondo tatana Zuma va teke case va yisa a high court va challenge ku wa ala ku huma lavaya va tlula va ka constitution loko lavaya va tlula lavaya va ku no yimani nyana vanhu va Xikwembu na rindzele khoto ya mina ku yi vulavula ku why tatana Zondo ala ku huma lavaya va ku hina a ha yimeli swa khoto se i mani loyi a fanele a hlonipha khoto
Amen. maitwa ku nkinga yi va yi ri kwihi because munhu lavaya loko lavaya va arile a va yo a lava ku a ni ntsena khoto va yise nandzu a khoto lowu na namuntlha lowu a khoto yi tsandzeka no vulavula ku n'wina tatana Zondo a mi khomisiwile a va vulavuli nchumu swi yo miyela se loko swi fika ka vanhu va mpheheleni vo fana na va hina na vanhu van'wanyana hi heta hi nga ha twisisi ku kasi khoto yi lava ku hloniphiwa hi mani se mi hehla ku yini lava Rauti ni nga se ya mavhengeleni mi hehla ku nga va kha ku endleka yini hi ku mina ni twe nga ri siku rin'wana mi te va hi bili hands down va vone loophole swi herile se a hi swona mi nge ni hlamusela tatana Best ku la loko a no va mzula ni ta ku ni sandla sefele kuna voko ra fele ni twe Rauti ni nga vula tano ntsena tatana mara vona leswi va endlaka swona Butpete leswi mina ni chavelaka swona i mhaka ya ku nawu wu nge ho hloniphiwi hi mani na mani ku ta tirha loyi a nga na matimba Nemetri kumbe Rauti ni nga si famba a hi hlamuleni hi ku kongoma ke ma ha ri kona Rauti ni kona tatana Best a hi sunguriseni ni lava hi sungurisa loko president va ku ni yisa n'wina va impeachment committee yimanyana ku tirha hi mhaka ya ku na lava ku vona ku xiboho lexa xa panel review yi famba njhani leswi ni nge le ku yi tlhontlheni va hoxi mi nga langutela va xiboho ni mi langutani vona president va hoxi a hi mfanelo ya vona a va nga hoxangi okay a va sunguli president problem leyi endlaka president hi vo va endlaka ku vanhu va sungula ku talelana kumbexani va sungula ku vona nga ku nawu ka vona wu voyamile before xiboho lexiya xa 89 loko xi humelela va nga se sungula leswin'wanyani va sungule kahle va ku vanhu va n'wina va palamende yimaninyana mina xiboho lexi la ku xi challenge va heta va ya a constitutional court ku tatana president a mi sungula kona famba mi ya sungula leyi loko va ya sungula leyi va ku famba mi ya sungula ehansi va kumeke ku lavaya va le palamende va ye mahlweni va ni yimererile va ri swilo leswi tshamisekile va teka xiboho lexiya va xi veke va nga endli nchumu a va tandza nchumu njhani va kha va swi vona ku swa fana se swi tshamisekile ku ya ku reviewa phela swi fana no la ku ya ringeta ku landzelerisa xilo lexi xi nga ti fela a ni sa swi fili mi vulavula kahle a swi fili kambe leswi nga endla ku palamende yi nga yimi a mi te marivuwa a mo hembela ma yi twa ku loko yi fika ka hina va pheheleni laha hansi hi ri no tatana president va kombisiwile ku a va yi kwihi va ya rivuwa xiboho xa vona va byela palamende ene mi swi tiva ku phela hi vona va fumbaku ANC na tiko hinkwaro va tlhela va president ya ANC hi yo ANC futhi yi nga va byela ku i nga wari hina hi nge yimi mara namuntlha va lava ku commission yimi nametweni va Rauti ni khensile swinene tlhelo rero 0860 002543 ni ta ri teka riqingho rero hi kota ku ya mahlweni kambe endzhaku ka loko hi ta va hi hundzela la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela na khensa swinene i ndlela leyi mi nge le ku hoxeni xandla koho ka mhaka leyi tsundzukani mavonelo ya n'wina ya tshama yi ri mavonelo ya n'wina kambe ku nga ri mavonelo ya xitichi lexi kumbe vatirhi va xitichi lexi hi ndlela yoleyo a hi amukeleni n'wana muyingiseri hi loyi ni hlekani papa mina hawa nge humeleli ka mhaka leyi hi yihi ya palapala u ta huma la u ta huma leswi va endlaka ko va ku tlanga ko va ku wa leswi u ta huma yi hlamuseleni kahle phela n'wemi lo vhemi ku hi nge humeleli swi tivi ku mi vula mani ku a nga ndli yini loko a ma swi hlamusela mi ku ma vona leswi nga ndliwa hi mani a nge humeleli hi mhaka ya leswi na leswi na leswi hi kota ku swi twisisa ba ni vulavula hi mhaka ya palapala hambi u maboti na yini mhaka leyi yi ta n'wi lahla handle u ta huma va ta huma la ka vupresident hambi ku ri ku wa yini maendla yini ya famba tikoti njhenjheni mhaka yona nge lowu
because vanhu va ku mosha lava wa suspenda vanhu endla swilo swo tala na mhaka leya phalaphala leya yi ta nghenisa ka tiproblem to tala ta nghenisa ka timhaka ene ya ha ta tekiwa ya kule ngopfu leya na mitwa ku mitwa ni le ku mitweni no kana nga ri ku mitwiseni kambe ni mitwi tlhelo leri mi nga ta na rona ma ni twa van'wana ka 0860002543 na ngona ku ya Afrika wa vulavula ka munghana swi tsakisa loko mi fika mi vula mi kuma n'wi vona mani leswi a swi ndlaku hi ndlela leyiwani a nge swi koti hi mhaka ya leswi na leswi na leswi loko mi ku luya ha swi tivi ku luya hi luya a tlhontlhaku kumbe luya hi luya ma yi vona hi laha yi fikaku yi ni lahlekela kona kambe hambiswiritano i ma ni twa un'wana mingiseri loyi ni hleka Butpet kunjani? Epokeni mjani papa? Na nikhukile. Akenza. Butpet manje nitamrulela isitsongo xa mtsananyana umshamhlula katsongo. Hayi sweswi mi nga ta vulavula hi ta mitwa. Butpet mina ngifuna ukuthi ngijabule upresident wami uwinile. Lapho kule khokuzana. Ngoba Butpet angathi ukuthi ora sibona ukufana umenjani mara mina ngikuya kwami ngibona ukuthi uRamaphosa right for president ngoba manje bamlisola ukuthi kahle usebenza kahle sedenta so wonke umuntu ufuna uphume lo yathi uthi unani unokukunguzwa sema ina nje uwinile ngoba into efuthi ebona ukuthi mina abatshontsha imali estate batshontsha imali yakhe so wayefuna ukufuna thina ipremier hey imali iyaye imali abamthini imali yayo bangayiva mina ngibona ngakukhoti into kahle mawuri imali ya state ayatala ihlamula something mara so utahlamulani ka mali yaye abamthini makata yena kambe timhaka ta yena kambe a ni ku na milawu la tikweni milawu kasi yona a yi landzeleriwi na mara Butpet ya landzeriwa milawu mara why ka president vo va nga tsaki loko na ye ava as a citizen of South Africa nyeka ti-right ta ku ri manje ala ku va yi cheka mhaka lekusungula a va lava yi cheka la ku ri yena Johnny Jack a humesiwa mara na ye i citizen ya South Africa ku laveka na ye a kuma ti-right leti yi ti kumaka ye mala ye a lava yi fambe ya tleriwa ka SARS yes ya pfumela mara sweswi loko dewenka hinkwayo mhaka ya ku ri va yi SARS i mhaka ku ri a va mu lavi makun'wanyana van'wanyana mavito ya vona ta humesa ka madanga se va yala ku ri vhele swi here mhaka ya madanga vanhu va ta nghena nga yi phambili mhaka ya madanga u ta yi tshika se mina va lava nyika nkarhi lowu va mi nyiketa wu va ina ku ri loko hela madanga ku tekiwa ti-DC na ye a tshika resign a swi ri right mali ta mali ya yena a va mi tshikini mali ya yena madanga leyi eba ni mutwini khazini kesa mina 0860002543 nongona ku Afrika wa vulavula laha ile ka munghana lona na FM makomanela hi ku tisela wona twi kusuka haleno a studio 1 hile Masingita Mall again ela hi nga kona eka nhlekani loyi hi nga si famba ka ha ri na loyi mingiseri nhlekani njhani Butpet epfokele mjani buti wa mina eko mina hi ku ya mavonelo ma mina ni vona hi ndlela leyi mavona va yisala va mavandla mo kaneta ne mo nyika example hi EFF na MK va yisala va languti timhaka ta madlanga commission ku loko president a ha ta tama a ri laya exitulwini wa ha ngetela masiku ku madlanga commission ya mahlweni masituvisi and then va lwisana na yena ku va faka xiboho lexi xa ku lwisana na yena ku fanele a huma i timhaka ta ku ri va swi tiva ku loko vo Ramaphosa wa huma na madlanga commission swi nga ha endleka yi nga ha yi mahlweni ku kota ku na vona va tumbeta manyala ma vona lava nga na mona hi ku loko vadlanga ya mahlweni a vo tala va ta famba Butpet vo tala va ta famba nga ni example hambi ku ri vona vo Malema hi ku loko mo twa vito ra yena ra khumbakhumbiwa na so va ta lwisana na yona ku madlanga yi nga yi mahlweni ku va ta kota ku va sinda ka xiboho leswi nga kona ka madlanga ma swi tivisi kambe mhaka leyiwani yi sungule na madlanga a nga se va kona musi se i ncini xi ndlaku ku n'wese mi yi tisa ka madlanga no timhaka ta ku yi sungule madlanga nge se va kona na swi twisisa sweswo a va nga tanisana ngopfu na yona Butpet loko mo languta a yi miyeli nyana se sweswi loko vona ta sweswi ku ngetela ku minkarhi ya madlanga na vona va ya mahlweni vanhu va fana na yona ku Ramaphosa u fanele a ehla xitulwini ku swi ta kota ku na vona phela va yisala va corrupt ngopfu na vona Butpet loko a va swi tiva ku va basile a va nga ta lwa na nchumu vanhu lava
se va na mhaka leyi timhaka ta ku va switoko na vona lava ya kona u ri a ku na langa ta sala vote pet ka vanhu lava va nge le palamende hinkwawo kahle a ku na wo basa kambe xivutiso ku ta va ku hi nga ha vulavuli hi mhaka ya ku loko va vulavula mi ta ku va chava madlanga swi kahle ku munhu a va na swihehlo swa muxaka luwa ku nga endliwi nchumu hi swona phela botete sweswiwani loko vo fika va kuma mali kwala lofisini ya kwala mi haxaku kona va yi kuma yi na n'wina kumbe yi na muthori wa n'wina hi nge heti a hi pfaleli kwalano hi nge heti loko ho za ku sungula kwalano hi nge heti mingiseri wa mina a hi pfaleli kwalano hi ta siyela van'wani va ya mahlweni na minongonoko khensile tlhelo rero mi nga ta na rona buti wa mina i awara ya mbirhi ya nhlanga nhloko nongonoko lowu a humerisiwe hi ncindani Eric Mabasa hi ya ri studio 4 a Polokwane laha a ni famba na Sonduza wa ka Minga mina ni khalanga Pet Mathebula a hi hlangane na nongonoko lowu nakambe hi musumbunuku loko hi ku tisela wona mi nga rivali ku na ntirho wukulu wa SJ Khosa Esther Fort leyi a holweni ya vaaki ka Malamulele mi nga kayeli n'wina mi kota ku fikafikana hi ta tiphina hi vuyimbeleri na munghana Lona FM yi ta va yi ri koho leyi se hi ta twa vuyimbeleri bya tinoto ma yi vo mhaka ya koho kambe ke sweswi ku landzela nongonoko dzumba na mina hi rito ra Ike Ngoveni kambe sweswo hinkwaswo andakala hi kume mahungu ya misava na Rulani Mzamani va na nhlekani lowunene na ku hela ka vhiki kahlani tata munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi munghana Lonene FM makombandlela eka Malamulele eka Minga ku ya fika eka Matiliyani tshama na hina eka 91.3 FM munghana Lonene FM makombandlela